Kia ora no. In this clip we are looking at pepeha and whakapapa and where you would use this. When one stands up to introduce themselves, obviously they go through their whakapapa, who their parents are, and then they would go through their pepeha, or their tribal saying which connects them to their whenua. So it could also be their whakapapa. Ko haupake piripi tōku matua, ko mere ngāwai tōku whaia, nā ki te taha o tōku matua, ko huruwiki te maunga, ko mōkau te awa, te uri o hiki hiki te hapu, ko Ngāti Wai te iwi, ko tuwhenua roa te waka, ko Waipu te rangatira. Ki te taha o tōku whaia, ko marotini te maunga, ko manga hauwini te awa, ko te whānau o rua taupare te hapu, ko Ngāti Prau te iwi. Kia ora.